Wena wekunene. Limangelengele. Liyangeletile. Leli siko lethu. Mayelihle seliyathandzeka. Nabo makhelwane balibona silebhala eMswati ayakhona ukuthanda. Ayakhona kuhlala ndawonye asijabule. Siphinze sibingelele sivusele sive samswati lomnyama kulaba lithuli. Sivusele sive sakhe lomangceveza khweshe wabhusa. Luvuselako etishumayeleni tesintu nguye lethumusa mukelwe simelane. Ngihamba naye enhlakanipho ngishisa livi awakanzimanze. Siyabonga. Lokuthi solo sinawe kuleti tishumayelo tesintu iseyinzeke indlela kunyenti lesifisa kukufundzisa singafundzisi wena kuphela nanaba labasemva kwakho yini le kusuka kusiphi silwane lokho laba itolo bebakusebentisa kwenta ini lokho kusekhaya yebo make lapha kunale likhaya lesintu lelinendlu yetigulane kusebenta ini lokho lenyamatanelo lekuthola kukala kuyo lokho idume ngani sifundo sini futhi lesingaphuma naso ngale nyamatane lekhokha lokho nase kusukile ke lokho ukhanze sengikuthe kusuke sekuyini kusho ukuthini lamuhla asesihlale phansi sibuke nanti tikhathi lesikudo tikhathi emlandweni letithi sive senkosi sikhathi lapho khona sijabulela kuhlanganyela nebanikati belive ngobe ngaleti tikhathi leti tikhathi lapho khona kudla sekuyaqala kuyatshengisa ukuthi ensimini sekuvuthiwe athi-ke emaswati ngalendlela yawo asikuthathi kudla thine sikufake emlonyeni kungakabusiswa bafika-ke belumbini enkolo bathi pray before you eat. God bless our food. Siyabonga Nkosi nakudla losipha kona sibusisele kona bakophe kubani bakophela kithi sebakubuyisa ke nyalo sekubangazi ukuthi sekuda nabo sinake ini thine singemaswati sinake umnyaka sawubuka sawubona ukuthi simcelile ulamkhubulwane sathi yena mkhubulwane busisa wanzisa nomkhubulwane wasinakanzisa nomkhubulwane dana timvula saphuma kenyalo sathi lobuchichi bale ntombi lele gitse lomhlanga buyilethile lemvula lokuthi bekhona ilethwa ngilobuchichi bale ntombi ngoba le ntombi inhlanyelo yesive lesisangakaveli kepha lesihleti etibilini takhe sangena encwaleni sathi nasiphuma kuyo ingongoni lenikwe lweti inkosi lencane
yanika inkosi lenkulu. Sakubona kudla emasimini kuthembisa. Sesiyafika ke. Kunati tinyanga letintsatfu. Imbidwane indlovana, indlovu lenkulu. Imbidwane indlovana nendlovu lenkulu. January, February, March. Setikhatsi leto tekunaka kudla. Asidli ke tsine kungakethulelwa abantu labadzala labatawubusisa lokudla lekufanele sikudle. Yingakho ke sinana umkhosi webugano. Letsine simaswati utawuva ukuthi siya ebuhleni. Sithi nathi siyabuya nje. Sisathi sibeke sibuni sinye phasi nalele sinye sithi safuna kusima sesiyasukuma siya ehlane. Yini bugano? Bushoni. Bani futhi? Asiqale etihlahleni. Tinyenti tihlahla letikhona kepha tonke tihlahla letikhona ngebukhona bato tiyakhuluma. Nguleso sizathu lesenta ukuthi lesihlahla semgano siyimpilo ngekwaso. Umganu sihlahla lesithela emaganu. Athanga wela phansi abuthwe bese ayahlatshwa. Sesithatha letindumbu lesekuthi inganu. Nato tinemsebenzi wato letiwentako. Sesithatha lesinatho lesithi bugano. Siyasisebenzisa. Lesihlahla semganu akusiso sihlahla longamane usikhanze nje noma ngangikuphi. Asiyitsanza indzawo lebandzako. Cha. Asiyitsanza. Lesihlahla lesi sithandza indzawo leshisako nalefuthumele. Sithandza indzawo lete kakhulu imvula. Sithi sinjalo nje lesihlahla lesi semganu asihambi sodwa, tihamba titimbili. Ukhona umganu lomduna. Bese bakhona umganu lomsikati. Ngikona utawukhanza umganu uthelile. Uthele emaganu. Lo mganu lothelile kunemganu nangathi uyabuka dudane longakatheli ngoba wona mduna. Lesihlahla semganu ke akusho ukuthi isihlahla nje kithi sine singemaswati. Sine singema Africa. Uphindze kube sihlahla lesiyinkinga kithi. Ngoba kuphela kwesihlahla emhlabeni lesinesithelo lesingavuthelwa lapha eTulu. Sadalelwa ukuthi lesithelo lesilakuso asivuthwa silapha eTulu siwela phansi sivuthwe lesithelo nasiwela la phansi lokuwa kwaso kwakha kuvutha kwaso. Lokuwa kwalesithelo kwakha kuvuthwa. Ngiko ke sesitawubuka kabili. Ulomnye umnyawo utawusiyafika ukhanze ukuthi lo mganu uthele kakhulu awile lapha sathi inala leyo emasimini. Shosi lo mganu nawuwa laphuela laphansi buhutele kutobika uthunyiwe kuthi babikele kuthi kudla kunyenti abakusebenzise nobe kanjani sinobe kanjani. Nawufuna kupha abana ke noma ufuna kupha lokuphi kuphi mphe kukhona kudla kunyenti. Kepha wathi uyafika khanza lamaganu mancane laladzilikile. Nalapha eTulu esihlahleni emehlahla abaphansi kusho ukuthi kudla kunangeni ngoba loyo mnyaka wesomiso. Kulehlahla temganu letimbili lekusihlahla lesiduna nesihlahla lesikade. Lelesikade sihlahla sine siyati tsine manuka. Ngolesinye isikhathi uyothi nothi uyasibuka lesinye isigaba into lesihlahla. Lamaqolo ashonaphi?
hayibo yini le nasi lamagcolo lesihlahla phela ngalala kuqhamuka khona lilanga ithini lenkulumo umganu lomsikati bafike bawukhala eligqolo ngalala kuphuma khona lilanga lalihlaba ngakhona ngasiphi isizathu nesizathu lesithi phela umganu lomsikati uphinze usebentelane nalabendlula emhlabeni yingakho lalabendlula emhlabeni tabakhanza sibahlanyelele esihlahla lapha umsinsi lo msinsi uyawuhamba netihlahla lekhulumisana nato lekungumganu nemlahla abantu bese sekuba ngumhlanga lamagcolo lakhiwe ngala aqedulwa ngala lakuphuma khona lilanga asho kuthini asho ukuthi kunemuntu labekawulungisa simo thide lesiphathelene nempilo lesendathi impilo yakhe ayisayi embili ngoba ibanjwe tinkinga lekufanele ukuthi tilungiswe leti bangabantu labendlula emhlabeni labafuna ukuthi lowo muntu loyo alungisa leto tinkinga labachiya bona tingakalungi alesinye isikhathi isiphiwo sabo labafuna ukuthi aqhubeke naso lo mkhosi ke webuganu lotawukhanza siya kuwo nje nyalo ehlane njengoba sekuminyetiwe siya ebuhleni njengoba sekuminyetiwe lemuva sisusa sawo imfahlo yini imfahlo jwala lobuphiswa ekhaya nase kuvuthwe kudla ikakhulu kati umbila nemabele buyaphisa ke lo tshwala lobu sithi imfahlo athi angaphisa make bese kutabantu lakhaya labanye betela sibatomlekelela ekwakheni ekulukeni nathi tinzinalelitinzi lakhe ufuna kwakha nangiyaguqa bayaphelela abantu bete batonatha ngesihle imfahlo le lokuhlangana kwalabantu ke bete batonatha ngesihle ngiko lokwabe sesekuba nokuthi hoyi nasi lesihlahla sesiwehlisile lamagana asihlanganeni kwagcine kwathiwa ngeke phela sihlangane simane sente nje singakethuli sesihamba kenyalo siyothula kubani siyawethula kulobuke umango nalobuke umango ukuthi ayisingangamle hambani niyothula kubani kati belive sekuqala ini kenyalo sikutsata lisiko lokwethula sekuqala ummemo lo waqala ngayo lemfahlo uyini ke ummemo lapho khona lelo lobuke lo mango ubita lesive sakhe kuyahlatshwa kuyabuya kuyajatshulwa kuyagidwa kwentiwa konke sekusukunya ukukhulunywa nangalomlandvo nangalemngcele walendzawo kwentiwa nini lokho kwentiwa nakunanaku kuvuthwa kwekudla lokuvetwa yini kuvuthwa kwekudla kuvetwa kuwa kwananga emagana sikutsata kwethula ke la nangumfana intolo kuze ubone ukuthi soyasuka ebufaneni songena ebujaheni lawubona ngeke uthi nawo lesigangeni nawe lusile uthathe esilingi ngalelo langa lelo kuyathi entakalela ubuye letinyondo leting5 wena sochayile tethule tonke kubabo wakho akuthuma athambi yodosa uthi ungadosa athatha utethula kumkhulu mkhulu nakadlala letinyondo lapha bite babo wakho ahlela lacenge kwakho wena bakuniki lutho sebayasho ukuthi lo sowulungele kubalijaha wethulile wethulela lo mdzala kunawe ayethula naye kulomdzala kunaye ngilomkhosi lesibuke sethula kudla lokubuya lemasimini sethula kudla lokusha leni ngeke sikutsinze kungakabusiswa ngoba lababusisako eveni banika ti believe sinika bona ukuthi abasibusisele lokho sitokhona ukukusebenzisa lobuganu busho kuthini futhi busho lubumbano lwalabantu lusho kuhlangana kwalabantu sive lesibuswa lesibusekako sihlangene sinelibumbano ngesilumbi basi united you stand divided you fall hamba ehlane hamba ebuhleni
sowufikile khona la ehlane la ebuhleni uyabona leti ndimbane leti la uyatinaka leti ndimbane tebantu leti la leti kukonze ukutshela ukuthi live leli lihlangene sibambene siyindvo yinye simunye ngikona uyalapha phasa lesihlahla na ukhanza siwisile lesithelo sawela laphansi ufike ukhanze ukuthi kuyenyanyeka laphansi kusho inala awu laphansi angijabuli sibona lapho uthi umnyaka siwunaka lapho ukuthi muhle noma mumbi kunendlela yakhona ke yokuphisa lesinatho lezi asiphiswa noma ngangibani bomake banendlela futhi labasiphisa ngayo bayahlatshwa banendlela futhi kuyatiwa ukuthi bakhona labangakavumeleki ukuthi bangawatsinza lubumbano live le lokuthi sihlangana le kufika bomake bayethula kusho ukuthi thina singemaswati umnyaka nasiwuvula nje sithi sowuvulekile ngalolwimi lwesilumbi nangu senguJanuary February kuyawusukuma make athi bengisele mina la khaya ngilangile insimi naku kudla ngoba babe bekaseNcwaleni make nangasukumele ekuqaleni babe utawufasale egcineni lengongonini kusho ukuthi indoko kusho ukuthi akusilula kubuka kusita ungena ngakuphi lapha ngoba labantu babambisene la bunye lobo kuthi kude lobukela lomunye namake ngala ufaka imfundiso yakhe ukuthi umntwana akakhule kanje nababe ngale uthi umfana akakhule kanje wena ntombadala ungakwendi lokhu nalokhu ngoba utabungihlazi kwakhiwa ini la kwakhiwa live yini leyo umkhosi webugala lubumbano bunye lobo sibambene siyindvo yinye ngiko lesihlahla lesike nase sisende sabangilesinato akusesiso sinato nje kuphela seliphilisi siye sibhedlela nje nyalo sesibhedlela la sikhona khona nasiwathatha nje siwathi akhanza sisi singcolile lo mnyathi athi aphinze abuye nangala lo mnyazi aphume ngisho nala lala sakwe vuka kusasa uphilile ngakusasa noma ngathi akagijima 100 meters na Usain Bolt ngathi ibuthi athi ngagcina nini kujima mina leni bugani lobo lenyalo sebuyini buthi businatho nje phinze futhi bube philisi lesiphilisako thi dingekho tibhedlela angekho lamaphilisi la ngala khona leseka setshenziswa ngala nangala bunye lobu lubumbano ngiko kwethi nesingemaswati ningale tikhathi lethu sifundzisa bunye sifundzisa inhlonipho kuthi akungabe sekuvakala wena njengemsindo sekatiwa ukuthi nangoke engabe lamagana ayo phela nini uyahlonipha nemango siyawuhlonipha nebantwana lesibabonako bantwa bethu siyabahlonipha asithi singabona sinasi lesihlahla so uyeva ukuthi sesingilotile so utivanga ukuthi sothi abangiqelemba noma sothi abangibhusha lothi hamba geqa nje noma ngangikuphi siyatibamba siyahlonipha leni sihlonipha live ngoba live leli lobunye live ngoba yonke into lekhutsata ukuthi nihlangane nibe into yinye isuke into ledalwe uNkulunkulu ukuthi into letaniphilisa ngiyabonga.